Hiji video hi masanga pa na sipding kahinti hi in supporter sonjong na hin koi subin ahin detail si abonin kahin la khom zo pon hiji in pha chom khat na lunin tunia hi in sei di wa hi hiji case ahin ipizia Indian Navy mi get hi mi gama thina chan go na ki pethei ham ipi asu hilova ipiti ham ti ihin ngai diu a hi 1916 lai in Qatar hi British nuya ana umin to gam ho sata a hi wangin helai phat laya gam vai chata an hi in ain hol naw le asum hol naw zong tui kep le nga ho aman jiwin hita he gan thei ta sum an hol jiwa hi aji chu agamu hi gam neu a hi in tui khanglin kom cha a hi 1971 in British hon Qatar hi ada hla tawvin Qatar mitian agam uwa lesi pumpin angai chat leinuya thaw amudo tawve British hon ada hla ama ho zong gam ho sata a hi diu akiniam hle tawve Qatar gamin ahu percent garf azong natural gas field amu be kinu na hi ipha laya hi Qatar hi Saudi Arabia nuya hi in Saudi Arabia ninglang khana agamu hi be a hi helaya Qatara alyang pau hi Ahmad bin Khalifa thar ani a hi agamuwa hi Saudi Arabia gama mo man chaiding ti hi anum puvin Saudi Arabia a state new cha Qatarin Saudi Arabia kun zalian na independence muding anum tawve alungtu bangun independent ahin muun ama ho zong ama ho le ama ho akivai pu tawve ama ho zong ololin aho sa che un chule vanui le sin Qatar te ho sat na hi orolin ahin he tawve hiji in Qatar lengpa hamanin agamu phata a ven pi na dingin sapai hat ta tampi koiding adei tai Qatar hi gamnyau cha a hi in asunga cheng mi zong thamcha bo a hi un hiji in sipai zong a hlom hle uve a hin Qatar hin sum anei ji in defense cooperation agreement hi America to sign aborun len le government cha na sata ta America akun asimun hi chi ho chu Qatarin akicho tai America in Qatar gama airbase asimun America sipai lakha zenin Qatar gam hi aveng uve Qatar gam hi tui khanglinin kim vel hi zin agamu veng bit din tui chunga sipai navy ho hi angai chakinun gamdang sipai na sata ta ho kicho ding ati tawve Qatar gam hin lei chunga sipai sangin tui chung sipai ho hi apoimo sa di sanuve suma nei jiun agamu veng bit din gamdang sipai adia agam a sipai pension ho ama ho gam Qatar veng bit din aha kicho hleun hi Qatar gama thau tampi zin hichi gamdang hon hin chu le ama ho gam neu cha sipai tham chain azo lo di zin ama hon zong sipai hi ni tinin acho be ove Qatar gam omen gama sipai pension khamis al asmi in DTCSO company hi aphut do in gamdang danga pa sipai training na sata ta zo ho le adia pension ho ala khomin hichi company a hin azaw sa in ama ho hi gamdang hon akicho son ki jiwin aman zong atam hle e Qatar hin sipai na sata ta adia navy ho angai cha ji in khamis in tarif khalid al hi aki ho pi in a company a sipai ho kicho sa e hichi company a hi Indian sipai mi som segi le nga zenin na ato hi in hilaila mi ge hi adin munu asan ji in Qatarin agamu vengbit din akicho tai hichi Indian Navy mi get Qatarin agamu vengbit dinga akicho ho thu hi tunia in seidu a hi hichi mi get ho hi anato u ahoi hle in India gama ato laiun zong India in kipaman thil tampi anapi wa hi aminu hi commander Pulnendu Tiwari a hi in ama hi hichi company a managing director in atong e nafte singgil captain BK Verma le commander Sugunakar Pakala a hi win ama ho hi naval director in atong un commander Amit Napar commander SK Gupta le captain Saurabh Varis a hi win ama ho hi executive role in atongun chule khat pa hi Ragesh a hi in sailor a na ato hi ama ho hi DTCSO company a ato nawa kunin Qatarin ama ho gam a na tongdingin akichoun ama ho zong Qatar gam a na tongdingin achi tawve
ama ho zong a thei tomun Qatar gama dingin na atongun kumli apat kumgup sung atong ve ama ho hapan na zalin submarine langjong anasalein security zong aha chein ahoi che e helaya submarine simthim hi Italy gam hizin Qatarin Italy akunin submarine tampi akicho ove Indian Navy migit ho hin hoita na atova India gam asu min phatji un ama ho la director Commander Purnendu Tiwari hi Indian Sokarin kepaman in Parvasi Bharatiwa Saman Award api na hi hichi award hi Indian Navy pensionin adon masat na penzong ahi e Persian Gulf hi Iran sipay hoboin agat ahi in Qatar gamin ahup Persian Gulf nuya ahin thau o meti hi Qatarin amu in hizin amahon agamin ahup Persian Gulf sisi hi ama sipay hon agat ding aday uve Persian Gulf hi tui khanglin ahi in agam kenai pi ho hin agam to ke matlang lang thamkhat hi ama ho gamin ahup ji ahi in Qatar jong hi tui khanglin panga mahi zin ama ho lang to kenai lang sisi thamkhat hi ama ho gamin ahup ahi in hichi ama ho gamin ahup lang sisi leinui langa hi thau ahi Qatar gamin ahup Persian Gulf gat dingin Qatar lengpa le Indian Navy gate ho hin plan angai tu un ahin ama ho bo ahe un koima ahe sa pu ve min ahe na thu alinga ahi le thil tampi abui thei ahi in gamle gam khat zong gal ping do thei ahi hizi in Qatar lengpa hin hichi Indian Navy mi gate ho hi akyaw pi in ama ho lam kaina nu in plan ngai tu hi abolun ahin koima dang het ding hi aphal lo ahi Qatar lengpa in Indian Navy migit ho hi angan si in ama honzong submarine asimuve submarine hoi simthim ta hi Italy ahi ji in ama honzong Italy akunin submarine orderun Italy hon asaplai jinguve Italy in itya submarine Qatar asaplai jong hi koi macha ahet sa lowa agua amo kika azong hi thil hitya hi kisaplai jing tu ahi hitya agua thilbolu hi alo thin uwa min anunga ahin het doa ahile Iran gama Egypt thunei na hi baiding ahi chule India le Pakistan ki ka azong hi thil tampi abui thei ahi media le news a akimudanin hitya agua thilbol hi Indian Navy migit ho hin Egypt ho agua ahet sa uve tya hi kesei ahi 30 August 2022 zana Qatar Intelligence Agency State Security Bureau ho hi Indian Navy migit ho koma achi un aman tauve Indian Navy migit ho hi nomor zera akoi puvin ama ho hi sel chum chi a akoi un koi ma to zong kimuding aphal puve zel atanu hi Indian Embassy in zong hepun ain sumi te zong hin a het lo hi Pakistan article le kha khana Indian Navy migit zela ho thu hi azinun hichi abo hin Indian Embassy in athu hi a hepani zela ho insumi hon a het do un alung agim theun Qatara achi un ahin Qatarin akimudiu aphal pove Indian Embassy in hichi Indian Navy migit ho hi kimu piding in asayun ahin Qatar anumpoi Indian Embassy officer mini achi thlonin ama ni bo hi to hin Indian Navy zera tang ho hi akimu sa ove ama ho zong akyahu un hichi a kunin Qatarin zera ho ain sumi te to hapta khana khat vei kimudingin aphal pi tai ahin ama ho hi iti chan zera dinguwa achung thu hi iti ding ham ti hi koiman a hepoi chule Qatarin ain sumi te to hapta khana khat vei kimutu dinga aphal wanghin naw sel hi agu thima ke koi hi zin akimutu diu zong hi aha asale e 3 October 2022 a Dara company naipa Khamis Al Azmi in H2 hi ahin ngai tu in amen gama panin Qatar azunin athu akhole ahin Qatarin amazon amanun zela akoyo na hi India in Indian Navy ho hlado na dingin Qatar koma veltampi angeun ahin Qatarin koi mathu angai poi Qatar le Italy in agua ke hona anea Persian Gulf a Qatar Navy sipay koi ding a submarine asimuhi Indian Navy mi git hohin agua Egypt ho ahet sa ahe tin Qatarin asai e hiji a hichi thu hi
Qatarin agyar series a Indian Navy ho hi zera ahlado num lo a hi War News lesi pumpi news a Qatarin asayin Qatar le Italy ki ka athil ki bol ho hi Indian Navy mi git ho hi spy CID in apangun agu in Egypt a het saun thu zo si alik sa ove tin asayo na hi ahin hi chi thu a hin tu ni chanin Egypt min ima asay poi hi chi thu hi Qatar gama aki thangle in ahin India gama koiman a he poi Commander Purnendu Tiwari Supinu Dr. Metu Bargava in tutor langa athu hi aphungza in Indian soccer ho atengin mi tampin amua athu hi ahet na dingin nisiin apozi e hephat hin mi tampin ahin hepantan hephat bo hin Indian Congress leader Manish Tiwari in parliament a athu hi apudo pane FIFA umding kunin Qatara Indian Vice President hi November 2022 in achi in Indian Navy migit ho thu saidin Qatar sarkar ho ki mu piding ati in ahin alo thlingpui Indian Vice President pa hi Qatar akun India gam akile zo hapta khat zo in dara company nei pa Khamis Al Asmi hi Qatarin zera kunin ahlado tai ahin Indian Navy migit ho hi hlado a om lozin mi pi ho zong alung hang the uve Indian sokarin Qatar hi aki ho pizingin ahin alo thlingthei poi hitihin phat achi chi in 25 March 2023 in Qatarin thu kidang ta ahin phongtai Indian mi get hi thu angai lozi le dan asu si ja athu hi na sata akitan ding ahi tai tin ahin phong ve ahin ipidan asu si rova ipidan ham ti hi phong pu ve Qatarin zong ipidan ham ti hi asaipun ipidan anay ham ti hi koimachan tu ni chanin a hepoi 29 March 2023 in trial anay uve India gama lower court higher court le Supreme Court aum bangin Qatarin zong first instant appeal court le Court of Concession anay uve Indian Navy migit ho hi Qatar court first instant a trial anay un hilaya India in Indian Navy migit ho kimatnaji thudi ta athumun ahin Qatarin apinum poi hearing anay uzong hi media a alikding aphalpu ve 3 May 2023 a second hearing nei ding in aumun hilaya Indian lawyer khanin thu ho hi hoitein a khulin thuta le thudi report pi dingin akigongin hiji thu hi Qatarin a het phanin Indian lawyer pa hi Qatara kunin India lang azu saun Qatara sa tapu ve second hearing anay nawa first hearing anay bangun thu hechin ho koima kawin aumpon defense lawyer ho zong ko phal a hepoi second hearing anay new vahin India in hearing anay now law firm Masjid Hatsri hi ta'san thai a hepoi ti hi amudo taw ve second hearing anay new vahin Dara Global Technology and Consultancy Service website hi akisumang in anungin ni zaram khat zawin muthein aumkit na hi ahin India gama certificate of appreciation adon hole Qatar local business partner ahi nawa thu ho zong Qatarin adili su ke na hi Indian Navy officer mi somse gilenga dara company ana tong ho hi news agency hon akya ho pi un ahin hichi Indian Navy officer mi somse gilenga ho hin asupi na ato khompi Indian Navy mi gate zelam ho thu hi a het nai lo a hi ama ho hi news agency hon athu u a het sa panudan hi ama ho hi Qatar Navy a ato hi a contract o kichai gu a hitan May 31st an ato thei diwin a seun hichia a contract o a kichai ting le dara company a hi naw zo si kichai ding building contract anai ho zong advanced service and maintenance koma ki transfer ding in a seun hichi company hi France mi ni khutna a hi in Indian mi phat hi hichi company a apan sa puvin apan ding zong phal hilo a hi tua Qatar gama sipai na tong ho hi Indian mi koima apan sa tapu ve hiti hin August 2023 a Indian Navy mi git ho hi a naw sera kunin zir ta koin aumun ain sumi ten hapta si le avil thei diwin tai 1st October 2023 in Qatar gama Indian Embassy in hichi Indian Navy mi git ho hi face to face in kemupina anai un 3rd October a hearing anai kitna diu thu ho akhyau uve
ahin tu ni chanin 3 October hearing anei naw hi itabang ham ti het a hipui hiti hin 26 October in Indian Navy sipai mi git hi spy CID a hi tin Qatar in anam da in thina chan go na akipitai tin athu hi atantai hichi thu hin India asulungim hle in adi in Indian Navy mi git ho in sung ho hi alungu alengin athu zo po ve Twitter langa zong thu a hin post na sahle on hi India in asipai mi git ho Qatar gama ho ahu do thailo naw hi Qatarin ama ho hi spy a hi atizi ta ta in India dinga hi bor thei lo a hi ama ho hi India dinga pension chana natong a hiuvin akum zong a hen langan a hi tawve akim khanin zun hlum anei un izin ain sungmin Qatar za na sata in thu aphunun a hin alo hling pu ve Indian Navy mi git ho hin ipi su khela neuwa ipi chat momong hi abol khelo ham ipi dan hi asu khelo ham ti hi het chin a hepun Qatarin zong a seidi poi Ministry of External Officer spokesperson Arindam Bakchi in asaidanin mi git ho thugu hi chichi ta in proof to kanai e tin asai e ahin ipi a hi asai pun thinu chan go na kipi in sumi ten zong a hepo na hi Indian Navy sipai mi git ho thinu chan go na kipi hi hu do thaya hi in 18 December hi Qatar National Day hi in hichinia hin Qatar gama zera ho hi Qatarin atha do zi a hi hichinia hin Indian Prime Minister in Qatar lengpa hi kimu pi hanlang pata in seile Indian Navy mi git ho hi zera kun thla do thaya ding a hi in a hi lo zong le thina chan go na kipi hi thina chan go na akipi na wa ku na la do ma zel zo a thina chan go na kipi lawa dinga hi sei thei zong a hi lo le ani na hin Indian le Qatar hin agreement ananai sa khanomin hichi agreement a hin Qatar gama Indian mi zera ho hi zera na diu akum zat kitan hi Qatar gam zera sang wa India gam zera zong asu hling theu hi athum na hin International Court of Justice a zong asai theu hi in hichiwa hi asai wale India mi ge ho hi hu do a zong thei a hi ahin tuni chanin Indian Prime Minister le Indian Sarkar hon ima asai pu ve ipizia Indian Sarkarin Qatar gama Indian Navy mi ge ho hi hu do na te dinga tuni chana aphut lo hi dem ti zong hi lungdon ta hi in chole ipimo mongji a amo ho hi zera spy CID hi momong hinam ti zong hi he china hi pu in athudi ta zong hi Qatarin asai lo a hi Qatar gama hin India mi tamta achengin tuni chana hi mi tamta acheng a hi Qatar gama building tamta ho zong hi India mi hon asa zong hi in Qatarin angai chat thiltam pi ho zong India gama aki cho ziwin India in angai chat ho zong Qatar gama aki cho ziw a hi India in LPG LNG ai lo le petrol chemical ho hi Qatar gama aki cho ziwin Qatarin discount rate in India hi APGA India in Qatar gama kunin $16.81 billion man achodo in Qatarin India gama hin $1.97 billion man thil achodo in hi Qatalin thil angai chat steel le adangdang ho hi India gama acho ji a hi Indian sipai le Qatar sipai ho jong hi joint exercise aborju win military exercise jong ala khom jiu ve Indian Prime Minister in jong Qatar gam hi Vietnam pi a visit a hi tain amani hi gam kingai luta a hi in khanin khat ko ma thela choa khanin khat ko ma jong thela choa hita hi ki kom jingu a hi in a hin ipija hi chi thua hi Qatarin Indian Navy sipai mi ge ho chunga hi hepina anei lo a hi dem zera koiding hi jong le ipija thina chan go nageya achung thu atana hi dem ti hi lungdon ta hi ale video hi chan hin aki chai tai